Nana pay woko BBC. British Broadcasting Company. Adding phony nebia betu ha. Now who becomes the next pope? Why never be the next pope? Now pictures no here Ghana this year. Cardinal Peter Kwajo Apia Texas. Cardinal Peter Kwajo Apia Texas from Ghana. Cardinal Petro Paroline from Italy. Cardinal Luis Antonio. Cardinal Ambongo Mosungo. Now, can it be said the next pope can be from Ghana? The next pope, our Bebano. Let me a Cardinal Apia Texas. DLFM 106.9. I will say, Brussels, major stories making headlines and other pay. I've got my brother, so maybe I tell say, as usual. I pay no wire for power. Yes, I mean, good morning. Good morning, Brother Abraham. Bibia Boko here. I mean, Bibia fine. Bibia fine. Bibia Boko. Bibia she pa. I just say Bibia de Dana Kwemo. Bibia fine. Bibia fine. Bibia fine. Now, and I pay BBC a report it. So who will be the next pope? Can it be Cardinal Peter Kwajo Apia Texan from Ghana? Between the next pope. Eddie can me fa check say my lessons no na yenchia ho no ma nyina kwaba efa ma DLFM so na yankopon se nenso we bia yepono na ade park sie no achi me no mienu wan hwe yemfom so ho ne yenie na ode ye bone afiri yi na o men nenso na ha fefete sa no ye hunu bi Black Obra enkomo we no emu ode se ko be se Ghana ni etumi nya pop dibre na eyade pa na so se bejo eno ne asem a aya na medwen ho no yenya nkaye yenya nkaye pa me kra me mpa bonya ne se nka Ghana ni so nya den onya bi nanka eye Catholic so ma wo wi ase nyina no ye hunu se Ghana ni ena odi so a oye pani oda no nka ya de pa ne mo metutu mani a ekon we no nipa 9 nipa 4 won dia betodwa se mu bako betumi the next pope no de ni di mu akoten pa number 1 on the list no Cardinal Peter Kwajo Apia Texan from Ghana. Onna ne di mu akotene yi pa o ma aka ne bi mu fifire hefa bi mu free Italy abrochi memu ho Italy na just you can say woni ya grass nko Italy say me nim kwan ya mo fa so obi so ba kon so free Filipino I think say omoto aba ya to aba na mo pawo sa mpanifo we num di asafo na nim na o he abrofo no so doso esene ye sa na te no so Africans me no wo Congo ni ba ko Congo ni de Congo ni ba ko mu na Ghana ni ba ko na Congo ni no your friend Cardinal Fredolin Ambongo Besungu. Oh, okay. Besungu. Say Kasongo for no ba. Okay, na me de minim se ka Ghana ni nyanka ya de pa ba se bejo ene de me nsem no se bejo se Ghana ni benya no ene eden ba ye mompa enta akiri ya me ya adom na wonya enka yense modede ma o men e ba sa na e project ye e de yakoye dem sa antinka ya de papa no mom se be ya Ghana ni benya no mom ni asema eden zie nyina mompa enta akiri nanka be ba na pope me doubt ka Peter Apia Texan from Ghana me doubt ka kra se Ghana ni betimi enya enfa o sa na me hu no ba Ghana ni yanka ye ba me hu ni se eden ntokwa we na eden see edim dia brofo ne te bibia is possible anything is possible but I mean o share niam ne se de yakwan mfa so mo power leadership ne ade na eden okay Ghana ni nya de me de mpa bo nya no Ghana ni nya ne mom no okun we no eden pa okun eden ti ba yemfa ni ntusu bebiri sa yensa ka de a
osi mu ye da nyame ase yensa nka nso a dada na nti manya dia Obasa Ghana ni be ye UN Secretary General. oh Nti we pope nso no betuma possible. oh me say bibia betima ye possible but menya mfa ye ni ntoso twintwan se de ti bia ne yensa se dia wo chene chese mfa enya se mfa na mo se de ni ntoso na mfa wo se bedu babi na bambu beba media me wogidie se anka yenya anka ye but me hu ni se mfa me zara me hu no me hu ni se mfa ba wo mo so adu Cardinal Peter Peterson so senko fu yi ni mo ni breniu ya bato sade nka eduru wo so na nka da ho no mo na ehun se wo de ne atamama wo de a nka ye simple ba we ye kwoto aba bibini kura ko gina wono kura he box ni mu kura hu se Ghana ni na dem kura beto atia no ni me ye ho abato oh na de edi patuntum se o ma no nyanko bibini nko sa na o motie ntini se be ye bebo na ya bato se nka de no ranking eduru no so na nka Obia ni ho ai beka se bi o contest ne de a anka we de ya kire din na said ya abrofo ye wo mu bi de bra kwa bra ye ni anka se bibifo no kura besa akoto atia hu bibini nto na de no man nko unopposed en de anya adwuma emfa nti senior onya anka ye bat me de me hu ni se emfa sa ontwe mre fufuro bi me konya fufuro ba isi we ni emfa sa o bra kwa bra emfa obe prepare emfa sa bi atena se ko wakrata de mo bo so da sa bi wo bre ni yenkwai bra kwa bra medase ene akwanya kese a wesan de amba me bio na yemfa akwanya we so ne nchia DLFM College Associations ni nyina ekuo no man ye chawo no nyina na afin so Die Hard Fan Club for ye chawo no fantasy ekuo no nyina chawo mu nyina ene ade hia wonom etie yen edifre chichi ne bencheye nchia kese nko mu nyina bra kwa kwa katambo so na babonti nti we no na poso ukotoku akata ni benya ne nyina na wahunsi mahudo wo mu no na je wakenkan ne nyina ya hia ase ne yemfa free okunini daily guide kwa akata no ebo amane anopai echirimam o my Ghana yen IGP Gertrude Alaba Tekno Esaba Gade mampani ene nam tentano asa ne nam tentano asa ti sebi bobo ni a obo 11 ofa touch line sa be wansi wa pie shot ne dem go sigade mampani nam tentano asa se de tibia no Gertrude Alaba Tekno Chief Justice o my Ghana temafo pani otu ni se banchi ti de edu ndi ze de tibia no tu ndi ebenya abaso ane sa mu kiremi sem while responding to petitions ahodom de akoma no nti ye hwese de susan de bodo ho no befa sisi agade mampene atwene de bra sinsen ne se de atie ndi tuna na watuna ne sam na kwa katanda ba bonte kirim sisi amikese no gade mampene John Dramani Mahama etimi abo eye MMDCs fufuro bi din aba bonte agese ne okopiem tema ne potema bi blaton so dem a enya sem kuma kra kwa katade ho sensem edi aba na ben headline da eye delegate kwa katanda ni mu no ubehu akane omampeni ebe de chire Dr. Alhaji Mahmud Bawumia okotu franka edema MPP amanyuku no ewo mfempem yenu ene eduonu enan abato no mfoni da no musim ena katafa etoso emiensa ene o chire mam I didn't lose over Muslims faith Bawumia ene kase o chire misem abato ekoto ye ewo mfempem yenu ene eduonu nan abato mu a MPP amanyuku edu ntwo potosa no menyefa sombo no emfa mbo no nka ne sebi no yen kremoni nti ino di ntwo o chire mane de anyade a eye no krakra katai ede hon sensem etimi ede ababonten na yankoso anyira mwe kata feta so enum no ande be ho panipa ne di Dr. Abdullahi mfoni da hanom sim na kura kata no eba amane so kopie mu ewa tifedo mantem a Ghana mampani bema oboada John Dramani Mahama watumi apam Chief Executive Officer ede Matamale Teaching Hospital ne senti opanipa ne din ya di Dr. Abdullahi no wakwaye acting CEO ede Matamale Teaching Hospital na kura kata ede hon sensem etimi ede aba mountain esom bakroba yentufa ne enkopie mem ewo daily business we ye daily analyst kwa kata no we see daily business analyst ne kwa kata ede smaba bonten so ekiremi sem na edika no obehu opanipo no na oda Oman Ghana sentwerefo enkomukomi kire Ghana Journalists Association ekunom president Abed Kobra Dwomfo bianka sem ngofase ne foni da ha no musim na nsema waka ni nyina sem declare state of emergency GJA tells Mahama ntiwe opanipo no ene ye president edema nsentwerefo enkomukomi Ghana ekiremam Ghana mampeni John Dramani Mahama enwanimu yada ewumse wo baye ana afi unu oswafo no ena da Oman Ghana yakwaye nsase ena afi nso ohwe efumagudie so Oman Ghana mu no Emmanuel Amakofibua mobba dwumaden ye pa nanso akakra okiremu a yanka kire Ghana mampeni senwanimu yada
sebeya ememia hodo a galamsey tu no edi hene na say oman Ghana yensase yakwaye ene yatena ye no Ghana mampani declare state of emergency for shakese fatu galamsey so se free neko mo Obia ntu galamsey na yenya tu na momoden ya na yenhye panfanfan se betumi aboa na galamsey amekese no say oman Ghana yensase yakwaye ene afiatena ye no eso entimi 21 ma hodo nso a eye the business analyst ko akrata no ede ho sensem ede ba emontene so ene anopai black obra yensa mo wura mu e the national congress ko akrata nda ba bonten so na obehu eye oman Ghana CJ Chief Justice Gertrude Alaba tekno esaban fo ni da hanum sin ena ko akrata yi e ba mane ese mekese no agitew se Ghana mampanin John Dramani Mahama otwene sensa ye no owie yu ko akrata yi ba mane ese se de aye no dada na saa na aye omu kire mi se petitions makoma mienu foforo san ba biewa omu kire mi de we de ye mono tia foforo krankan nsuo ni sentim se de ade na aye no saa na aye ntimi wa fasi se ba ya utie mi anopoya ankomo mode na nkaja ko si fom boko na akire din na se wansi fom de se de petitions akodo no yiyi ni tini de se de tie bia no me maame me ame wa fase ba Gertrude Alaba Esiaba tekno se de tie bia no Ghana mampanin John Dramani Mahama obetu se banchi Emma Chief Justice Dibre no wudi atoma ko akatai ebo ho amane anopai yentu fa bia we ne sanko pm daily graphic okudini daily graphic ko akatane ba amane asem amu chire man African cause for debt restructuring na onimi se o man Ghana ene biman e ka ye depa no e ha adwenye pa ni senti wawa ni tuam eye eku idea da wono so eye eku wa school no wono mu chire mi se ehu behia pa se biman ka bom kwa hodo no wono betimi atena se man hye pa ede afa ebiman eka hodom de diamansen dwa so no mekire IMF ene memya hodom akoba bosira montena so man hye pa na moem na eka hodo a emne biman no eso etumi enti weni ku akrata ne sama hodom so no so ede bebeto emontene so anapai yede ho ensensem ede eba emontene esom yemo fine ne sanko piemu biu e Daily Post ku akrata ndia ba no obisa sem wontumi account frozen ajetew wamu kire bi sem Bernard Entry Busi akonifo ni da hada musim ne papai chema guntimi ono na yetitreni edema MPP osiriko kukama nyoko no ewo Asante Mantene ko akata ne bisa enano paisem enti chema guntimi ne bank account no eda national security for do msa to so ana agitew omo bisa se fi se mekese no oswafo no eno hwe mangana yensase yakwaye ena afinso efuma gudie so Emmanuel Amakofi bu akire misem akonta man for no license no empinifo anyi fan from se fi se mekese no wono mo se Ghana kwaye ss wo man Ghana tena ya ha adwenye pa na chema guntimi so na akonta man ye ne die ntino omo bisa se sisi ano ne bag account no mo kire msi wadi Ghana bro asa ye nkwaye de a empinifo timi de omo se atuni sika so ana akwakai bo amane ene anopei sanso na openipo no ena da ye good board ekuna no sameja mfia ka se chinze misi ya mekese no wono ma hye ase mbo mmodен edi license foforo e ma adehye biam wonom edi good hudwa wo mayi ma bebo pa ma se wo mam to good o man Ghana mu no ne ma kon kan ye pa etimi dia ma wonom akwa kete ya edi adasom Daily Post kwa kata no edi ho sensem etimi edi aba emount no esom de Blake wa kata na bontin so na okase de ochiri misem ECOWAS leaders snop Mahama ECOWAS leaders snop Mahama SMPU na onu chire ma Ghana mampanin Bema Oboada John Dramani Mahama no mu chire mse ECOWAS ekuru mpanifo bi anka Ghana mampanin de omudin sa wo so maso no bono park wa kata chire mse wedie ankon kan ye park wa kata yi ede won sensem ede aba emount no esom Sasa na behu Ghana mampanin dada Dr. Mahmoud Bawumia for the Adam saying Obama NSM. Bawumia reject claims about MPP 2024 elections loss. One much them say, and some of the Mokaka Fana, who has MPP Amanyokuni, the end with the mass sana says, so James Munyabotre. Munyabotre free sa but do you know MPP Amanyokun Mando Dona and Quanco Twaba. And a can be within 2 cases and sent Munyabotre, come to send my bank and TP and go poya Duma. 2028 MP Amanyokuni bad is a crotum. Abato no mbayire se de tibia no wanu beti medi nkunima kwa akatai ede hon sensem etimidi aba mountain som sanso na mekese no penipo no GJ president Albert Kobradjon fonfoni da hanum sim ena oba mane se manim yata MPP amanyokunum third vice chancellor third vice chairman openipai Masaudu
wane mu kyerɛ mu sɛ sɛ tie bia no national security for police for nkɔkye no ɔmo nkyɛ no ɛfiri sɛ deɛ nti ana otumi akokuduro na TV tren nsɛm hwɛ ni ahu wotumi bɔ no microphone to twene baabi na wɔsan bɔ no tren sɛ so ahwɛ ne yie pa na ɛyɛ TV tren nsɛm hwɛ ni ɔmo so ne mu a wɔn bɛdi na borɔ pa ɔmo bɛtete na paapa no suma o kyem sɛ sɛbe ba ne sɛ ya na ɛteatia nsɛmtwerɛfo fa ahodie so ne sɛnti post for monkɔnkɔkye third vice chairman ɛde ma MPP amanyɔkuo no masai wudum monkyɛ no nkɔgyina mmara no na mmara ɛne ne ni akoa katai ɛda ho nsɛnsɛm ɛteme ɛde aba ɛmɔnte no ɛsom saa nso na the new crusading guide koa katana abɔnten so ana wɔkyerɛ mi sɛ Ghana Medical Association for Netimia Condemn the semester course so tema teaching hospital CEO no wɔn mu kyerɛ mi sɛ wɔn mu nim deɛ ntia ɔsoafo awo ɛna wɔhwɛ ɔman na pomuden so kɔbra minta aka no wɔtumi anya kokuduro na wɔtumi akɔpim ɛwɔ tamale abanya sabia na wɔtumi akaka kyerɛ CEO ni sɛ ɔmfa na dibia mfa nto ɔnom na wɔkɔtumi akɔmfrɔto wɔnom basabasa yahodo akɔ so mu kyerɛ mi sɛ opening sɛ munya tumi a sabe monwe nipa ho doctor for yɛ adwuma sabe sɛ nneɛma nkɔ yɛ ayɛ sabia hɔ no ma ɛdeɛ na ɛsɛ aban no moyɛ na mo akɔrɛ sɛ nneɛma nkɔ yɛ at least munya abotrem na watumi akɔmfrɔto ɔnom ɛne wɔn ɛyi ya no saa tem didie kura ɛkɔ so mu kyerɛ mi sɛ sabe saa na montu a ɔsoafo no ɛna ɛhwɛ apɔmuden so no sabe yɛdi kan no wɔ mu no ho kwanya fa so no ɔmkɔ di nkɔmɔ tete nkɔmɔ tete wɔn no ɛkɔmfrɔto wɔn saa no ntwa yɛ kura ne sɛnti ɔmfa kyɛw kɛseɛ mframra apɔmudenfoɔ no nyinaa sabe wɔn mo yɛ doctors ɔman Ghana mu yɛgyitiriw ɛna wɔn mo yɛ adwuma ɛwɔ Tamale teaching hospital efisɛ saa na mo tuotu yɛ no ɔmo kasa mo bodwo so a na nya de a wɔnom ɛte ahyɛ kora kora ka tɛde wɔn sɛnsɛm ɛtimi ɛde aba ɛmɔntene so saa nso na katafa ɛtɛ so mmiɛnsa ɛna afei ɛyɛ edu no doctor on ba omiafo ni da ha na mo sɛ papa yi ɛnɛ odi akotene yɛ pam ɛna wɔkyerɛ mu sɛ sisi yɛ kɛseɛ no aka ne mɛsɛ opanipa no no ɛyɛ speaker of parliament Michael Kwei wɔn kyerɛ mu sɛ wɔnom attack no ɛde nsɛm ɛde ato n'anim sɛ ɔma no ho mmɔden na deɛ nti ɛdam so ma MPP amanyɔkuo no kɔdi ntwo ɛwɔ fimpim mmienu ɛne aduonu ɛnan abatoɔ no mu no ɔhwɛ mfim ma pa mɛtɔ abɔntena Ghanafoɔ nyinaa tituna MPP amanyɔkuo no ɛho deɛ nti a wɔnom ɛdi ntwo na kɔa ka table ama ne Dr. Mama aka sɛ kyerɛ mu sɛ wodi n'ani agye pam na wɔn endorse no sɛ sɛdeɛ tie bia ɔde report no bɛboa pa MPP amanyɔkuo no asan agya ne naso ɛde nkonipa ma nneɛma ɛtimi akɔnka ne yipam ɛde ama MPP amanyɔkuo no na yɛkɔ PM ɛwɔ di metal lens kwakata no di metal lens kwakata no kyerɛ mu sɛ National Health Insurance Authority pedifoɔ no ahyɛaseɛ ɛyɛ nkyerɛkyerɛ paa ɛde ama ɛmɛbadwadifoɔ paa sisɛ bɛtumi aboa na ɛmɛbadwadifoɔ do na timi ɛde ɔmo ho ahyɛ mu bi paa katafa ɛtɔ sonsɔn ɛwɔ di metal lens kwakata no nti wei wɔn bɔ ama no sɛ de tie bia na nkyi wɔn bɔ wɔn ho maden ɛte ɛde asi edwam akɔyɛ nkyerɛkyerɛ ɛde ama badwadifoɔ na aboa ma dodo na timi de ɔmo ho de ahyɛm na ɔmo sɛ timi aka health insurance mi na bɔ ɔmo kɔ ayaresa wɔnom aso ɛntimi ankwankɔyɛ hye paa kwakatai ɛde wɔn sɛnsɛm ɛde aba ɛmɔntene so na yɛnkɔ PM ɛwɔ di Ghanaian Times kwakata no di Ghanaian Times kwakata ba mbania no pay sɛ newborn to receive hepatitis B vaccinations free pam ɔmo kyerɛ mi sɛ enipa de hye a anamɔfra yɛ wɔn foforɔ koraa no ɛyɛ hepatitis B no sɛdeɛ tie mo wɔn mpa ne free wei ka prɛ muntua bia munya krado wa wɔ foforɔ na wɔba no ɛnya de mpanifo abɔ ne saa pa na nkyɛ bia asɛhwɛ magana pomodin so akyiri mi sɛ mo wɔn pa ne kama me bibia tonkan a saa yɛ de bɔ ne wei no ɛnya de a ne nsa ebetuma kiti aka binti ba kɔbra ensɛm na dɔɔso pa nanso na mmerɛnti no yɛnyina wei so da yɛmfa ko akata mbɔ so dwumadie no ɛmfɛ sɛ dwumadie ahodo aka no ɛntoa so anɔpɛ mede nkyɛ kɛsɛ de ma de Church of Pentecost afoma ne nyina titrum ɛne Old Fadama district ɛne Kantamanto asafoma ne nyina nɔpɛ mekyia Obia ne atiefo ne nyinaa nti wo branch ne yɛ hemfa ɛme wɔ Kantamanto assembly assembly local assembly na mehyɛ Old Fadama district na se ɛna Kaneshi area hɔnom ɛna mehyɛ ase a kyɛ sɛ ne yɛ tipa no Kaneshi area hɔna me meso ɛnti da krom do be kono akosra yen me ba abesra wate me chia kek esel mensa o me general secretary ni okansi right 17 minutes after 7 quick commercial break here ba na fe bejafo betra se wapambo ba bi dwo wo fie hanom na fe ko fitela so atena se
Sammy B, besan join here na fi yako discussion table ne so. Ye besisi ya. Hey Kwame, ade waka bomu ana inso awo no mo ha wanisa. Ti sese de wo mne banku a ehia wo aden. Akosu ya ebuo mu mpo. Isu amenumi anya kama pesu papa no adwomebo. Isu ne kasen. Anope dem de asem asio. Anope ya na nan ma me nsuo bia na me nsuo kroje aye fe no Lumba nsupa. Nsuo no de e fa wo mni mu ase boko na ye so smooth. Kwame nsuo de wasa wo no mbi. Nsuo ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Mama kanhwe. Nsupa pani. Anya na na de ade asie mi. Na menya bi ato wo hemfa. Pebi ade akohye me fridge. Sa? Na. Kwame, said the akosia canon. The saint my bush for dear mamma musupa, a lumba and supa, and see about a jama so any asset get work. To say, I don't know and one will be a two acotong, or don't want to pay a fee more. Yeah, no more. Just a BBA demo. Come. Aquala Production and Trading Limited, and I want the Abuano, and they bring you in Sionia, in Siani Lumba in Supa. Sania, I don't follow Musupe Tua, Abra Akosia, a bomb, and say, open your money. The Saint on my friend number C 026 3983 and I said 054 078 5010. The patch open Lumba in Supa and who ensembia dia. Waiting your website our www.lumbainsupa.com. Ubenya ehon akadenya ewo ho Lumba in Supa natural mineral water. Get a grip. That's super brain. FDA aji ejedi nkratwe atum. Hallelujah. Meden ede in shrapa kwadwo isamebi. Nyame somede enti da bia mesom Jesus. Chiame, kwesi adai, edi kwesi adabia. Anopando sia, ekopem anopandondo. Dwumedi ayato ne den se mesom Jesus. Ye sore nyame, ye peja nyame. Na ya yon kesiye live ewo DL 106.9 nyame onshirao. Ejani ne hwamse. Ubenya biato Palace Mall kwabata nyina e won cry and a Little George Health Shop e wotema. Akono pure coconut oil. So penu dudu etua fra Kono Wholesale Shop ewa 0275288069. Atomic Junction Medina. FDA aji edwade nkratu yatum. 20 minutes after 7 FM anopay mukopie mo tema community 8 tema community 8 baby ya yeton kuku no. Anopay ma biemu a omutie Anidaso Wɔhɔ bia jumedi enti no yenchicho manopay. Now give us P capsules. Give us P capsules. Now for premature ejaculation, sexual weakness. The be ya pa na se wate sika yo ba ho ade na fe wontumi nkokwa so. E ba ne sa wo ba no obedwa brutal pa. Nti no pay ma men can give us P capsules in fama. E be bo pa. Ya the give us co capsules aba. Now you're very, very effective for waist pains. Kokwa etete wo ayemtima e ha won wadro no e ya give us co capsules. Give us about mixture no support your immune system. Ekutia malaria, typhoid, jaundice, and if it will be a wuntumi did in a dre wonu numbia, ebe more to me at tibiadi. Your friend give us heba mixture. Drugstore, be a pharmaceutical shop, be a okwa. Also pay give us P capsules, give us co capsules, and if it give us heba mixture. From 24, I was 0543 222 470. Give us P capsules, give us co capsules, give us heba mixture. 106.9 people say I don't pay one to me and Monsieur. One Monsieur dear, just get a grip of Lumba in supernatural mineral water. Lumba in supernatural mineral water. It's really a come out. It's pure in every form. And that's a walk team me that's a brand of my crasso. One Monsieur dear make sure so one Lumba in supernatural mineral water. From 24, nothing be a wobiano. Yes, supply will be. Jumedi be a woody upon to be a water program be a wee biano. So we say Wunsia, a Lumba. In supernatural mineral water. For 0555 274757 0555 274757 Lumba in supernatural mineral water. It's pure in every form. For WhatsApp message in the 059340 6565 059340 6565. Kofi, Mache.
Hitman yenua. Bibi aboko de. Nice one. We shares in the fepa. Na what the rasta na truso. I just shares on rasta. I just say Bibi ada na kwem. Opa mo baby Jo, good morning. Hey, Hitman. Bibi aboko. Morning, nyame adum Bibi aboko. And I love your shirt. Yeah, thanks. Come up. Sami bi, mache. Bra kobra mejo so pa. Bibi aboko de. Yeah, me adom oba de adom ode nkwa no ache. Let's say Bibi ada na. Bibi ada din. Right. We say brana ye bo no bra kobra. Ye dia ne se nyame ya adom na sa de pa bi echewa na wadi afe. No krepa. Ndi enya ade pakesi we ache ye ne de. Se woda bro sanso, se woda tedem de se woda din fa kra na ada ya ye nyina ade ache yo. Enti ye de na se ene me urade anopai. Ade chi wan wadi afe. Wadi afe. Ye di afe pa. Sami bi anopai me pese di nkomo bi. Opambo anopai me pese di nkomo bi. Kofi anopai nkoma me pese ye di no. Eye Ghana ye health system. Your health system. Kwa say most of the hospitals, most of the clinics, na akadia was say doctors for health practitioners wo honom no wodi ye adwuma no na ebi ni honom. Ayadia nipa dodo na ehwe wo kra anase wo hwe wo nkwa wo kurom hanom because of enwoma any hospital honom. Na pe me pese me bo voice bi na mutie after voice no sami bi bebem opambo bebem na fe kofin so abem yentie dia ekoso yi na ye ba ya toaso. And life has been lost. That's why it's blown up. No. Can you imagine if it was related to you are not also understanding. If you have that mindset, you will get the impression wrong. Sorry, a minute. I told you to keep quiet. And you're not keeping quiet. That's not how to work. Your approach and your mindset tells me that that is perhaps why these problems have not been resolved. When you don't do that, I have to keep quiet. You're giving me, I'm tolerated. What do you mean by you don't understand why this is blown out? And life has been lost and you think it shouldn't be blown out? One life is important. I've ignored your protest. But you see, and also, I want you to highlight the problems you have been going through so that we can be seen attention. But don't say that, it shouldn't be blown out. One life is enough for it to be blown out. We have to be honest and discuss issues. That's why I'm also trying to. You see, we have to be sincere about the facts. I was your voice, I'm a boy, a sinner, a course of Watermale Hospital. Now, a cardia was at hospital no at the year Jumano, do one any honum. Minim say miambia do na wo Ghana hanoma most of the hospitals akadia was a doctor for nurse for one year Juma hospital what the year Juma no sakadi ebi ni honum. Eba ne sane ye refer and ye yemfa free hanom ye famra kolebu and ye famra 37 ye famra hanom eba ne sa na tete areho emu rempa sambi machibiem la kobra meje so mami ti wana pay edika no me de videos bi ma DJ Omarion nti oni kan yi health minister de na okupi Motamale teaching hospital no de kan project no to so wi a me sama ba ko bi nso eno se ye kobrane a oyade na yede no atena plastic chair mu ewo Likma hospital teshi incredible payment time haya. Okay, so enya kurasi o abusua wana wotie and wo radio so mo betumi by your Facebook page no so na fe ma ba hwe videos no DLFM 106.9 wo bia wo yare a wako hospital empeni ho che de nasi plastic chair mu and yede drip esini so sambi ma minti o enti bra kobra edika no wotie eni a ane nkomatwetwe e course we your so for no ena hwe o magana ya po muden esom onimnyamfo kobena minta aka no kura nso de ma shebetwani de ma de hia wonom ewo sehwi wiaboso na emre kopie mu ewo Tamale teaching hospital no utumu se a doctor for no chire mu amfidie na omde adwuma ni bia sese enti no edum pempensu bi o yarefo no bi wono oba na omo aka che ne se onko ankwankra yare sabia na onko pere ne nkwa se apomuden no niam ahodo beboa ya akade no ebi ni honom na mra oswafo ko ene kokko paa ne bufu yi paa nti wo hwe nkomotwetwe na ekozo nzidani abere paa video na da Facebook no so no wo ba wo behunu bi aha o se mfidie ni honom ena yarefo ne ba na o madalete wo mse ko ankrankra yare sabia na akwaje apomuden na se yade onu hu ni se yade doctors no ene chief executive officer Edima Tamale teaching hospital no nyade o ye due diligence ni dwumadie na wodie no enko nkanen
na emra comfort wo mo na a doctor for no pese wo mo ka de ekoso ankasa ye den e kire no but wonya abotre entie won wo hwe nkomotwa na ekoso na ne buafu ye pa ne senti ano baba ye koso gidigidi sa de chinya atew CEO no Ghana mampani aho no wa na de bibisa me ho ne se ayaresabia akade enkwa eye hwan asede se wo hwe no hunu sa akade no akọ ayaresabia no me di dwuma na ma obi asebe ne ho dodo na wakọ ayaresabia ekotua sika sabi enye free no na pomboden atimi akọ nkane hwan asede no the chief executive officer no ne de ane se obebo dawuro aka kire mpanimfo se osoafo yi osimesi awo na mehye wase ade sei atochema mfidie we bi ni hanom ntide ne ebeye yemisa se chief executive officer no obon mpanimfo amane na anko ana se mpanimfo no mu ni mo hwe se mfidie bi mpo asese ana na mufu mu ko honom a enam so ma mekase opani wonma ho ne eno se asem foforo a wa wutie me no bisa ho ohun edum pempenso bi am na ye leaders ne bi no so munya tumi a na omo abuse omo powers no enya ade baako omunya tumi a na mo de tumi no etietie nipa bi fa ahodie so one ye bisa ye ho se tam teaching hospital no akade ahodo na ase no tam brebe na sa akade na seye na ye ho na wo hwe na wototo ne ma na ye hu ni se apomoden aya sabia ahodo mo no emfide na asese no eye adwuma na ase enye adwuma okay na ye ho ya asede a entimi openi no chief executive officer ne se eye no kura mpasa ne modern mo na nso ani ena adwuma no onye ne ye di a hule yayi na eye better ye peri pa afro o se fata a obetumi abo adwuma den asomga no na ye hwe animu na mom se nte sa na mom se yenyi wadi a bi na yeyi na di keke sa de a yamya ne mu kure ni na ntwa ye ena de ba akọ ha adwen ne se wo hwe kwan a mofa so a ensentwerefo bowura hodom kwekura cameles na hodo na yare fom de dampa so obi hono ma na ne tebia wo mu ne nya tebia pa se ba bonten na ni nyina ne na montene so ana wo hwe Ghana Medical Association penifo ni chirim se kwan hodo osoafo no fa so mpa o ma nsentwerefo bowura hono de camela kosi wono so etwitwa yare fo no kwa man sama hodo e ba bonten nya de pa enti o me pa chew eya but the best way a ye be fa so ye ka isa mpirifo se kama funu kama dampan eye se ye brama ne ma konka de nanso no se ye pese tutu ne ma na ya sa be ne tumpon a the best way be ye ne say e be ye anobaba ye gidigidi wa ya sa be ho mibisa o eya de papa enya fine I mean se nipa ne mode mo nso ani a ne ma bia wo ye na nya mo mfra ne ntena se kwampa so openi ni ma we ya wo ye no wanti ye yiwadi eya sample dan se mbato ahye aresabia so na workers I say like mono mu dia no baba ye we kan we yaka we I mean enye ni die enti ebesre sana motuo na osoafo otu me mani anye ho before God the man mani mi kase mani jwana meboa oye penin enti sesabe perifo se penin so one krama ba edi agro tafre wa no wo se wo kan wo hwe no bi kura kase tia ho enti sana motuo otu ye ne de me kura me mani anye ho na ese ofre wo nom de ne mani manso ani no munyina di eye sample dan se bobawura ho nom de camless ekosu o musu gidi ese se bi obi a wo no obi ebo atwede entwa ye me madwene mu no anya de pa nti ho ne de yesere e kina bi no bibi se ekoso a mu ne nimpa ne tenase we nya atwede bo ne gidi so wate ase boko bo ne tenase mu be yi nimpa na dia amen mo fa ne tenase mo ma ne letter krati wo ma de monso ni ya yi wadi dan se be ye gidi ano baba ya ne ade sa no esa na de nimpa na betumi agina na dwene mu dem enya de pa nti e beserem okay bra kobra arasabia hodo ekoso e wo man Ghana mu no eden na meka se etan ye du ba bia etan chane so se adehia ye ho mfa ye kwa yaresabia ne ye kwa ye tuaka DLFM sanka ye ko na se ye free dia anka me ne obia ni asem ye kwa akwaje ya pomuden ya yare ne ye kwa yaresabia ye kwa ye tuaka foda keke ene ebia keka ko 100 cedis me last time me kwa hospital kolebu no na nam 70 Ghana zezia de me ko obia che kakra what is health insurance oh that time no bra kobra ye kwa ye na anya adwuma ntimi de me kwaje folder na man use health insurance bia me tua 70 Ghana ache pass se de minim listeners ne wa akoyi bi nche ye no betuma be dia dance okay folder a wo nsem wo mu no kwa wo ye den utuaka anse waji we records wo records wo ho no kwa akoyi a ayaresabia ne jiuska eno achi bibi bia ye be ye test bia be wura ne woni padua ho bia no utua ho ka okay anse wo wi a endro bia da wo be yusu utuaka wo da mpa so a wo betua enti ebisa se sikara ya na apomudinfo ne je no sikane kwa he asma me bisa ni o ye ko hospital ye tuaka
enti sɛ mpanifo no gye sika no wɔ ayaresabea hɔ no ma sika no ɛhefo na ɔmode kɔhyɛ de bia da kɔbra ne bɛkɔ apɔmuden bia hospital no ɔbɛkɔ na onya konwa ntena so onya mpa nna so sika no sabe mode yɛ den asema me bisa nie enipa ena da apɔmuden bia na no heart ministry no de na yɛ amoyɛ de ma wɔnom si yɛto aba ne yɛ pɔmpa mampanin ba mpanifo mo pa wɔnom kɔda ayaresabea no sika na yɛ na chief executive officer mo da ayaresabea no mo gye sika no ɛkɔ ho abotom Mibisa mi hu o. Some be video be there Facebook page. Where Lekman Hospital. Teshi. Lekman Hospital. Lekman Hospital neni. Na where your patients are or hospital honum wa kɔ for ya resap na empani ho and you know esi plastic chamber you did drip e dey sin so. Penny pa o. Hwe ne mfie. Papa we. No etie from that Facebook page so mra. We can call be 60 years. Penny pa. Penny pa. Over 70 years. And picture and as a video no and I die a Facebook page so Mario cause some video no roll page no so na fe atie for watch live on Facebook no who video ya dia to so anopai panimu a wako hospital Lekma Hospital e woteshi and video no da so ya the drip person so akwala so etenchen ya drip so sin so and almost plastic chair more and it's so disturbing very disturbing pa Black of random BB. We know, sir, a Lekman Hospital and I were in Teshi. Incredible Premantem, the nation's capital. And a war, and I'm a war. Nadi Wate, Fabo de Betum talk, and Nadia Becosing. A higher crowd. We know a yakra. Oh, my mamma video in the nation's capital, Ghana, in Naya Hinkru, a young crime. I resabia a wateshino. And now, opening power, Nymphia Quenimisia or Yadiano, you didn't see plastic chemu. And ye de drip west in the swa. Near my sister in the swa, ye prenenkwa. Wahu, we. It tells you some pa, a binho. Yes, actually, was a baby and papa, pay bedas or no. A binho. Sabi, and penifo can't say Miss Bibi of fear. Young can't tell us a baby. Eshana and as a baby in Yankopa, a bairo. Bibi nifye and panabina ho. And penny ho. Enti yam penny in for no person much like yen say. Sika hodoa e free ayasabia hodoa no eba no entimi ntompa na boka akohwe yade ba kwa ya metan na ya me ya ne sem boka akohwe na osoafo no na hwe ya pomudin so ni sika wo gene bosom no bra kobena bochu boka akohwe na allowances otukwan okwa ha oba ha ofa ne sei sika obedwura gu ne botom bosom okrum ha no bra kobena ya ba wo yem behyew na mpa ebi ni ho no ma yarefo kwa obeda so nanso ayefo osi plastic chair we mu no sabe we can see what team nanso esi an osim anam tibia nti osi plastic chair nim okotua sika o sika na ekwa hefa empeka kai beto mo yalefo adaso na ya pre ne nkwa no yentimi nto we kira wo sem Ghana na yete no black obra bompa na wanyare so ya Ghana ni a bompaye na yade a no oden anka ho efiri se yade a no oden pa aka wa na yamya mafie yado kwa yaresabia ho na nka se bekun wunya koduru ho no ma hospital ho no mo no ehwo na nka se bejo nkwa efiri se niam a ho ne akade ne black obra enkonka ne na de ba ko eya ne se wonim eye chief executive officers de ma ya pomeden bia ahodo no black obra muntumi nka o masem that is a sad truth wasem ni munie hwe so be kan no crazy sia pa ebeyi na di mimi nim the politicians ne ye wokruma ye nim won nim said politicians ne they know say nyama nkwaye they are where won nim say mpa ebi ni ho emfide hodo a doctors de be ya adwuma ebi ni ho omabo ye mfita di krom tete honom na omode tensa no ebo omom de da yasabia na no omonim wo be kan no krepe adechen wa yasaka wo go mpanifo ni ase sa na omode ti kroyim we know them obaka no krese nyema wenkoye no ye beyi na di okoye demonstration pe ye bepam afiri ho DLFM especially say na make say abanse san bayi ene na wotu atwikra abanse san bayi san ye omote politicians MPP NDC omonim problems ahodo ara sabia ahodo na efesi but pass on betu ho na mo muntu na nimpa wonom nya bɔ no mo na ye sake wonom ye pam wo mo doctors and nurses omo bra papa edu ba bi ebirim modern bo no de ane edu ba bi na ye ko nanso no nyama o maba so ebirim bo adwumaden ekonkoden pa nanso akade no e wa hefa sabe enipa na akade ni ho no onsi de no onsa yade no emfide de besi nipa so ebi ni ho
empa obeda so ebi no sabe nurse ni no onfa a patient no onfa nta na chi no onfa drip ni ni so na me bisa o onfa yare fo no mfa mo ne bo so no onfa pane sis ni so ayasem bisa enti we ni ya de tensa no e de bo doctor ni no anasa nurse ni na na yempa ni mfo ne mo makwanya si yeji mu na muntumi nsoma mo nka nkira yen atete no e too much. DLFM. What pains me the most and say yakwa yetuaka. Si your component ka yefria ka me ni ha wo. Yakwa yetua sikara yetua no. What is the money? Hwe kwa kasa kese mu de dem. VAT akese oswafo kwata malei. So wan fa brenya kwa VAT ode mo de koye. Ha? Nurses na kura bi mu kura ka kura mu nya bi na mu da. Meboa. Omunya mu da. Mo nwe nipa ho. Mo nwe adwuma ye fo mo personal interest e na musikie. E na obi ya de kwaya sabia no huna mane. Mo pese ye tonwom boy nsem ma mo wo bo adwuma. Adwuma mo bo na ne de ahia. Ever since Ghana ye take health ministry ba yi, obi akwa ne sika obenya ene amanwasem ene hia wonom. By pass ye de ye ni bedi akire ne yaboa na pomedi atunkan. Akonka na Ghana ni ordinary Ghanaian. Apomedi akonka no bra kobra eden. Okay, so maybe the question back on say, what is the role of the Ghana Health Service? When say Ghana Health Service, a government body established in 1996 as part of the health sector reforms. In check with the Ghana hospitals, health ministry, no. Almost be here now. Niama air various hospitals, no. Once we're here. I check it. So Ghana Health Service was when you made the award, and they say. Enti black obra apomuden no man Ghana ya resa bia nyina ya pomuden ni nyina no. Ghana Health Service for and the hweso am na mo da no. Enti bibi bia e kwaso ya resa bia no bibi e besi bia no nya report a e ko Ghana Health Service. Omo na mo da ya sa bia ni nyina. Omo check se facilities ni wo. Eno ni asem na me kan. Se bibi e de amanyosem. Omo na yetim ni sa de ompe no kre. Yedi bibia ya amanyosem ya pomuden nyina de ya amanyosem. Ya pomuden eni pankwan eni nso yede ya amanyosem. Ghana no de me say yede ya yade okruma no. De yade okruma. Ya yade o. Kroma. Ya yade a. Ya yade a. No wonder say ne se MP yade a yede ne tu kwan kwa mo no ne. So man pani yade ne betu kwan. Obi bibia da o ye pani a o ka manyoko hu o manga na mu a o ti kro yi mu no so ya manyoni nko ade a o yade a yede ne tu kwan kwa sa ne yade wa mo no ne. Because o munim say yen health system ne nya your vice president cry yare o te say de ne ko rich o te say de ne ko kolibu omo de kan de ne ko University of Ghana hospital honum and omo de ne ko ya na ta omo fry ne de ne ko because ma hu say and your papa bi ani Ghana enti black obra wonim your pam work ne mo that is anu manam ni nyina ne say ade ne ye ne ye ndibi sabe empanifo say wa wo ye aduane no winim and your ingredient kra de ye no kra enti mo de ne mabone ye aduane no mo ye o mo aduane o mo nibi o mo de besi kwa no ho ma ye enti empanifo na mo adwen say a oyo bofo wa konwuram adowatire onwe bi enti wo huhu ye sa na ho makwaye o o mo nim so o mo yade a o mo nya o mo nkwa resabia wo Ghana ha enti hospital na de no o mo fa sika mfanhim on ha na ho enti ono ne ho dodo na fry na ye kro no enti da bia da Ghana fo a yedi esika be kwa pray ye nkono mo de escape goat ukoya na tebia hospital wona nkasa kura be ku ato atwene obi kura na wu na so ukwa tete abafam ni nema bafo ani so no ba kwabna ukoya na wakwaku tia besere going forward no health ministry no mama ye hu o masede yankasa pote enya tete o mama ye hu o mo se o mo ye adwuma mo fa sika mfa nkom niema hodo a enkoye no mo siesie na sabe doctor ni nurse ni sabe onya nyankopon onya humu nipa o onchante emfa yare sabia ne family nipa onchante emfa yare sabia nipa e ya kade de adwuma to mo makade na Ghana ni a oni bie na pomuden okotua sika mfa so onya den emra so 42 minutes after 7 opam wo baby job dem Hitman me so always me say there me see me su ama Ghana me su en ko si da ben na ube koso su me koso su a kopim say Ghana ya besesa ya brabo na ya sesa yesu ban ye mpanimfo yi hwe me de me nsem ba ko mienu miensa bi etudwa se ne na menu ekan Ghana ha sa wo yare empire me always me born say Ghana ha mami nua mami yire mami ba mami busuani mami maame bia enyare e ma ye mfa ne nko hospital because we me my experience be that me kai say me to hospital 3 days
Hitman obedia is me dwane free hospital say me chese me Canada mi jame ne me nyina mi yi free mu ho obi a yare no me na me ka kire wo bi ho anka me da ho anka me wuye me ka bibia hwe the way a omo etiti mi kese me hu se me saman na frefre me Hitman me see 3 days and I'm dwane free hospital me buy na me be titi nim tri na me titi e bibidro na me no ye so what I say hwe Ghana ha sa wo yare na wunim na wo ko hospital nu antekike wo bewu se na emi nu eke wo kwa wo mabiem ena obi bo na nyom nipa anyare osu wo kwa ko hwe wa ko hospital no na anu ya me baba ko me second born ase asma kakra wo ne so na ba wo hu obeje di se me de me be ko hospital mi ko do 5:30 am as at 9 to 10 na doctor mine na me be ehun me se wa wunim de we asma for na ba the way me be ye me chese me nya ba bi kura na me de nato ye that table so sa kopem se ebo 9-10 ansa na doctor ni eba sometimes won ye politics no and I say ye politicians ni na ma we ni na ba ye di bibia ye NDC ye di bibia ye NPP ye CEO ya make ye kan ho asem sese obehu a na omaduadua mahu so ye NPP ni enti ye ho no ye fa NDC ni emra metra ho denti na se basa uye minister wako hospital wahu se machines bi enkoye den na se oye fresi yo ni betrance nana mahu se we enkoye na wa report ya na oh masa be 2 years ni maka wasem ye mfa ye new one se ma ye ma mesiesie ma yen na wo de wo ya wo no wo de camera ani bibia we che se eye setup se what ya say eno bi eye settings because wo no ni nia wo akoye enti no wo fa eye media for didi wachi straight up and wo wura ho no mo se wo akohwe ni asi me ka say ebia na machine bi ase no wa report wo ho a yemfi enso ko wo di VAT be en 9 enwotwe nsia na wo didi wachi koye inti adenti na yenhwe sa na mani na yenka ho asem ansa na CEO wuyi na di no emfa hwe emra ho emfa mpuntu obi ema na emumu ne tenase ena mudi hu nkomo ena aka so nana mahu se me bai no eye mu mic ba ko nye sesi emu wa hanum na se CEO abowura ha ba be ka se ebia denti na we yase ebia Hitman utuwe anazo kofitela to ebia wa report ya CEO be se 2 years ni CEO nye no oba o se Hitman adenti na aka sa gu mic mu ema enti ma yiwadi that means CEO no sabe onpe wasem enti mumiehwe na yenya ye health we na modia ye MPP NDC no ye too much BBM ya de politics me say wo ma hwehwe mahu say nipa ye oti o ye MPP ye mfa kwa bi so ye fa nyi no ye yi ni free ho no ma hwan ye de ne ba wo behwe mpo na ni deputy no di na jiro no na ewo ne ho kura wa free ayi say brand minister oba brother say eda say bibi ni ho brother say oba ba to say ya say konkonsa no so ya doso konkonsa no ya doso na ni na enkamfu a na ni na ye kwa ababa be si ye politicians ya ena e masa na ma we na esisi o ma bawura ba bi ehwe say ye tie yi o yare na akọ hospital me say empire me boni say me yare enkoda hospital empire boni say me nya aban amane ye mfa me enko police station masa san krofo mienu we wasem kopi on ma obeye mobo say wako hospital ye do wako police station sa government institution mienu we uko ho no masa wasem be mobo ntimi always empire me boni say hospital yare da bia me sori no pa bia me dan yankopon ase se wo ma me ahoden sanso no bi o tie me bia ye bon pa say o ma na ahoden because se do ko hospital a nana e ho na be hu say yes me wife and nurse makwa ko visit no ayaresa bia bebre bi ono ma se ne na aka na ye akade ni na bi ni ho ya jimi sister to kolebu me ka bibia say me ko hwe no na me ra ho hwe ba bi oda mi say mi sister yi sebe ba bi oda nye o enso wo ni ho akoka ayesa wo diska kakra ka ho na san ya ma no VIP treatment ni nyina eba ne senti na say yes a eba ne say ene say Ghana yeti Ghana me do always me ka mumie peska ni entu ko mfiri Ghana o ni enya Ghana ma MPP ni NDC for no
because yet your my mu hapadia. Say ya ne bekoso sa, say ya ne bekoso ya kan wasema say ya ye journalist phone so on beka bia mai so omuso adani NPP NDC. Omuso adani NPP NDC Obia anka bi mayen. Right. O kan so no anka ni ya. Ni ye hwehwew abro. 48 minutes after 7 Opambo Akana dear Hanwa. Kofi, brother. Yeah, Hitman. Good morning. Good morning. Maybe 2 minutes be a breaky means me be kind of down. Okay. July 12, 2021. A year Alliance for Reproductive Health Rights. At the statement be back one thing. I say the association says aside from the low doctor to patient ratio of 1,000 patients to a doctor. I know you always say now. Who make it say Obanya, you kind of say asthma. Or train doctor close to 2 hours. Dr. Mai. 4 hours. 4 hours, Dr. Mai. This is the statement on by July 12, 2021. Inadequate facility for smooth operation of emergency medical service in Ghana have led to a number of presentable deaths. Now, Hitman, you can't presentable data. A data that could have been avoided. Bibi to say malaria. Oh, one can give it to me as well. Give it to me as solve. Bibi to say malaria. Obi tiye ya. Obi yem ya. Last week, mini pebu nenyano kaswa. Ne yem. Ye didn't do hospital ta wewu. Because of poor healthcare in Ghana how 2018 and on this statement Babon says Ghana was rated as one of the countries in the world with the worst emergency healthcare service. SOS, international SOS, at the statement Babon 2018, the country was labeled as a high medical risk country, especially for travelers. Hitman say me tu kwa ba Ghana na ye SOS, international SOS, say Ghana ye high risk, very high, your medical high risk, very high. Your problem. Kofi Gaps a posted at the ABO. Now, you video picture that Facebook page. And Kofi Gaps and a posted picture with or that pneumonia. Pneumonia patients and Kofi Gaps or Twitter. I say 37 military hospital, 2008. 2008. And I tell from Ramere. 2008 picture. Obia pneumonia. They not to form 37 military hospital. Or that form they drip in this war. She drip stand. Arrested. And still 2008. 2008. And still in Ghana. They be at it. Tessie. It's not plastic chair. They drips in this war. Meaning that the country is dying. Yes. Or money woo. A warrior. Hitman, me ko Kumasi, me ko club Nessus, wo mampon, hoside no, club asisi sha onu ni se poo, no a twin kusu, uhunanim. Another side yes our problem no. No abe wo me panie ade ache, na ni su nyina ye ne hete. Ye the patient aba hospital, we because of ye can say like almost some behavior control Obia next ni bi wo me pan bi atrawes na mtimi na me mako hospital mako front desk next ni ti wo me tian me ka me problem why you busy e won WhatsApp phone so say or check it in WhatsApp or chat it. We have a problem with Enquires. I employ them as nurses, and yes, our problem with you can't say your healthcare nankasana equipment, everything. Black or blood, Kofi can at yet say doctor ni bako, enipa apem 1,000, and one would depend 1 to 1,000 ratio of which ya wa amount for Mako school, aquadentity, about degree. I am medical doctor Titi Munya Jumani Ukruma. Yee. IMF say enfani pa bebre to be dafa. Enti omotumi nsrahye wono mu sika so. Invest enfani pa adwuma. I mean sitting allowance bet me out of bed. They should give us a break. Omodi dey grow. Right. Omodi dey na VAT ba kokorate mi toy say. TOT as VAT asemu. Me say sitting allowance e wo parliament. Omodi kind the number of MPs any ministers here or ha. Nipa ba ko sitting allowance bet me out of bed 5 into 16 so omo 235 ba 16.
best do Ghana a bit nyawa and people are sleeping on the floor. What are you talking about? 52 minutes after 7, 106.9 FM and Anidaso Wɔhɔ. What's your brother man? Nafi in Koma Yedi, what's what you try? Watch Eddie Afan 059340 6565 059340 6565 0534 050 199. Good morning. Hello, good morning. The first thing. Femi mami fefi kaswa. You mama me too pay. You anopay so do board na so ma pa chi. On se teme me kase Ghana yare amonti ase. Ebi na mo kan yu. Ghana yade ankasa. Yade Ghana yare me nimu bi over be ma man na eduru o man ho beto no. Ko se Ghana eti. Enema makomako mien sana said na e Ghana fapem. Ebi ni apomudin ade di kan. Usra no pa. Usra no pa na se sebi. Uni ahode na wo ye hwie nyi. And a two, and Mara police for permanent yet more money. A dear many piano, and your man so. Okay. And a third, education. Sanema means son and a more magina. Then you know some pain for my you say, Omuma side and you set for a more mine or more money. Right. Because Sanema means saying, you know, move from motion. Okay. But one, so more yellow Becca hospital or butchery. Second, school now or my government school, Muma Kupi. And our police in so more two police force, do more police for ye. It's your mind to be you. That's it, actually. What mine on between me. Good morning. Morning, sir. Your first say. Me Ramidian Evans, I'm a prefer Shama. Evans, I'm into what to pay. I know, me say, more argument in my back, more lexness. Yeah, that's a power. Yeah, that's a power. Obani, for we need to form only and penning for a drew baby, almost quabble, say I are, near the almost fun. Yes. En ra near a sea watermally, may rare hoe. Sabi we a minister, unye yankupon. Rebechem. Doctor no, Akadia wa, on Shaman Nippen Wuda. Opening me last 2 years. Private hospital. I don't blame anybody. Na se mo what is Obia hospital wa. Doctor na CEO no na wo attack. A hand time. I am penning for no be ye. Mo de mo yare ana mo ko abrotire. Se mo ye ha de ani ya. Ka mo beko. Onyame hu omobo. Right. Brownie am in yaju. Yankopon enka won so ho. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa for saying. Pache me din kwaku ye bua me kasa free kwashima. Kwaku bre ni yankwai. Okay, me dase. Me pache endra ni e course watermale no entwaye. Say equipment also mo de ma akade o se e de mo ye adwuma na bi wo ho mo senka sa de nsi. Nsi no say so kakra me se kan say ye de human equipment ni ko mo a omo ye adwuma hospital on so omo so ye because o yire kwa ko o ye njim na ko hospital a na ko bisa so o ko jaska na work na atro se kwa abonti na kokotwebi wa bra ban de o ho mu nti so nipa se de tira aban scan e wo ho mu a obekire nipa so kwa abonti na kokotwebi aban be provide nyoman ti am so workers ni so mo hwe so ye man right because so the bed aba na se so scan machine ni ade be su o mo na wa wo operate sa ye no o hwe so ye na nipa ba na aka che so kwa abonti na kokotwebi na workers na wo hospital mo so clear say yo but what's what make your point. Good morning. Morning. Your first say. A friend kwabena me free danfa. Bra kwabena ma minti wa no pay. Yo. Akrana de ma mi misa asembio. Medical Ghana Medical Association we pay for ni CEOs na wo ho no. Why na only private clinic? Obia wo private. Iti ono anopa no soro a okọ ni private yia ansa na wa ba be hwe government de no. Wọ́n sẹ́ wúni àná kàn sẹ́m sẹ́ ọkọ̀ tẹ́lẹ̀ wọn asat 9 na doctor Mai. Because the doctor ọkọ̀ yìí. Ọkọ̀ ní private hospital and sẹ́ni wọ́n bá bẹ̀ ṣẹ́ èyí fún government dẹ̀ nù. Èti sẹ́ bìbí sẹ́ wọ government ní kura náà ó bàtọ̀ ọbẹ̀ kájú sẹ́ kọ̀ clinic yìí àná sẹ́ kọ̀ hospital yìí. Ní wọ́n kyẹ́ ọ̀nà ní private ní wọ́n kọ̀ ọ́. Ìfi àbáńdé ni wọ́n ẹni nkọ́ ho. Sẹ́ wọ́n bẹ tiẹ̀ conversation náà ẹ̀kọ́ so náà tama minister ní kodu tamale no. Obisa ni sẹ́ adi yẹ́ sẹ́ wọ́n report yà náà ó sì dẹ̀ bi. South Asio. Won adena mo kanu aya ma mo ntwa ba bi pe na mo nka ho. Mo tie conversation ni na obi say bisa ne se mebre ni no se da bi. Senior. Yes sir. Me pacho se wutie mi ya. Asma me kan ye ne se ba se wo mo modem no man report ya minister wo ho kwan se wo yi ne di. But se e ba se wo mo so report na mpinifu anya ho hwede a
na ese mpanifo na nkasa na de sombo na ye den e bo wo enti ye kire mu ya ntwa anchia one side pe right but yeah so yeah that's a pa good morning Hitman yeah me pa so pasrebuche ma do last topic mami ti wa no pay yo me da ma se money ma pa mo bo mu nyina yeah that's asma mo gina so no paper de me de Nyankopon ase ne Nyankopon so nhira mo ya papa mu nyina na ne me ya ne say the best mu in no I promise on my honor to be faithful and loyal to Ghana, my motherland. Okay. Nemo no. Nia me yani se oman kasa so mo yare on betu kwa butire. Akosa mo yare. Na ya ye wa aban mu. Anase ye wo man mu. Ye ne ye bre. Ba nya hwe ni nyina eti Nyankopon. E hwe obia. Sre. So obi biara odi ne ho ato o so odi sa adwuma no. O ta ne ho fa nhwe ne man. O kwa kwa ba bi fra ye ne se ne die. Ghana no ebi ni be aya ya almost yes but as it man obi nto aso wo bi so to aso no pay 106.9 good morning you Hitman me ba che for say ba cho me de na be gam ko tabi sama me check on lechile 30 seconds yanko yo Hitman me get akra me so me waka ne say protocol na adoso obi mu ho edwuma no so ombe yen se protocol ni tin na ye yi o mu nyina no bu ho no nim bia wadwuma no no masano nko for university for bi mo ewie so mu nim edwuma no so protocol ti yen so mo na mo nim hwe no mo do makoso no mo miamia mfo Hitman on ba se fa mo sa na be boy ma yo mate me so me da say good morning me Hitman me pa che for say asante Emmanuel asante ma minti 30 seconds Hitman on se aboa no onyi me bi da yen sa no abwana onyi le bra ye mpelifo omo fese omo nyi nti ye kan omo nti ana omo sa ye nti obi aside say so omo yare a omo full play omo kwa na one na makoso mo yare omo koso mo yare so omo nka wo na ye omo fasa ba treatment na mfa mankofo wa ukọ aban yare sabia Hitman obekọ ko fa yade wo na sada be fie obi a ko sa won yade no ukọ fa yade wo e da be fie ukwa o nyenyan ubaka untumi ndidi yo ada na yala mu mind that bad treatment is but it can only get better good morning Black Abraham your first say Midiane Tommy Abuja kama na mibuti Tommy ma minti wa no pay yo we de ma me fa kwanya we so na menda akusi ase na ho tedin de January the danasi bebre endran yo e man na me shira no yo ra kwamra me come asem so a me kan say mu bo adwuma daddy me chia we na no pay ankopon mo ho ban da ni da nyina mu bo adwuma because the media se na wo krum ha no ye adwuma the news se na mo ye adwuma ya ka me de me susu se enko ha na so ate me bo ma baso na say mo ya award I make sure say mu hia voting nko frɛ mo prekope na mo fama mo yo right why yeah that's it we are here to serve Ghana for God and country good morning Hitman me pa che for say ti akse dan suma me pa che me de metinti ma minti wa no pay Hitman ya me fra one wa bedwafo a mo wa edwa pa mo ye da bia me ka se mo ma ya sa be no mo dwe Ghana ho nti da bia ne mapa na mo ka ho atem se de Ghana be konkai na etu aye mi se mpemfo ye omudi ye ni mi sa na omo ya na asema ye ka ye hu se de koso enye no obi afra abedra ho o defend your friends politicians no omo dwe o ma ne ho enyama omunya sa ni timamufo aye wo ma mi yenya ye ka na akadi aye ni hospital na ati eni aya nsabia no omo ma ne nko enwa asem ne ye ka nti ye ka ne nka wabo wu minister na ma ne say oh we ni ha enye ho nko a baby bebla eni no o ma sa akade ne nko ba wu meja ho ni friend ne say ye ko hospital o mo wu wo hospital no ne de na wa ya fa ho senya won kwa ne sabi obi ato anase obi ewu wo nti ne mapa na mo ka ne de sey empempo o mu ntie no mu ni se no mo nyama ye Hitman ya mi shamo ne mo adwuma pa mo ye edamase men so me da se no pay good morning
Me ba che for say. The champion. A champion ma minti wa no pay. Yo. Emma hunye say, "Oma yimu no obi eni wa yema na adwuma obu akonta akire obi a." Enti obi a ya ne ope. Ministers are mapa on the health service. Akonta be no mabu. Omo mu akonta akire obi a. Ministry of Health a yeti enso so no. Omo mu akonta akire obi a. Ana obi a to ana oye ne ope. Na ne ayara wono say yen ya timamu fo no. Ya ne ebre. Na ne minister okoye ye me say sem fa so bi anisu. So wakọ no hu bibia enya. Frempanyifo na ne omo transfer. Okay. Na muka na se omo asutwin bi wo ho a. Enye so tre baby no aka se mayi wadi. Okay. As I say ye ti ase se oman no enye obi adia ye di politicians echi a. You know you be woman no. Obi a person politics because so yare a obekọ outside akosa no ho yare. Na je yenya ye timba mu die. Ye de obi amfa ye ho. Ye praso say ye mu adwuma na se nyema nko yesusu a. Ese utimi pa out. Na obeka say nyema nko yi. Na nyansa na ho no mu say enye say bia NDC MPP beto Ghana. Ombeko na Ghana eda so wo ho. Right. Nti ye chechire o man na ye nka bom ne chechire ni ye. Yo. Mate, me so me that say I think we'll do a very final call and pay. Good morning. Fine morning, sir. If I say. If I'm Gideon, very much Asante. Mami ti wa no pay Gideon. Hitman. Me pamcho pa o. Me stremu ni di mu. En centrofo. Mumo modia na mun ko minister no ho. Minister kwa esi yi onu credit first. And sana assembly ho a ya hwekwa ni aka. Mun ko bi se minister no say clinic e wo man mu no. Wo hye free enkitu ewu ho. Hwe ni hia hospital no. Mo de betutu yie amo modweti ni akoso. And sana wo tu ho akotabale akoko yi obi edi no. Muni se enfantwa fo yeye mo asede. Mo na ese mo ko bi se minister hospital clinic enkitikiti kwa ni hia o nyina. Wodu ani atofo man tie di sa amo ma kire ne omo pede ayo mu nyuma na. Aye wote kwa ote enye o mani ye die nti no mo ebae na wo sori ku koko yi obi edi na ni hia hospital no gram wo ko mi kure ni wachi na wo kwa wo di bia sa koko ma wo na wo koko yi nedi na wa sa fo bia sa be shana nan aba ni ni pe hia bia ye adwuma na ebi enkoye na yo man yo we yo man aye pe ni ye ni aba ni tita pensensam wo sa ma buru enipa adwen kwa so sa we ayen central for mo amasadie wo hu kwa so betuma ko bisa no se ye ntini a wo ya na se tentia eniema hu hia hospital no wo fa bi ni wachi ni ka enko yo pharmacy Gideon pharmacy Mate yabe yaduma we are here to serve God and country 106.9 Kofi yako quick one Hitman, make I say, Sisiana, the state at which Ghana, you won't Sisiana, bra youth in your brain, near FM. We are not ready for talking. You're not ready, say, Yebekasa, and you're so working. What to car, Aquatamali, Casa, Uko, you be the, and we here. Then, oh, here. Then at hospital ni here, then a doctor ni here, the eye na juma. Because on him na juma, come on fan na juma. Right. Until then we here. Oh, then here. Okay, and they provided the amount. Send ya ni see and then it been CBO. Right. It's my what I say. You best say Ghana for pan. We are moto near. We are here to serve them. Ghana God and country. Yes, and the country. Okay. Right. Opambo baby jo. It's my mami mrem. Me say. Ni ye kan nyina no ye kwa kwesi se ye pe bibia ye na yen ya ye kansen papa se di omu yen yo yen ya ye kansen papa se omu hu yen na ne ombe kan bia momo no na ne yasesa positions ne dia momo no mo enkonko enjoy hwe Ghana hanom de me bompa ye se obi bia nso benya akwanya no atukwan Germany UK Hamburg ne ayinfo yen nya yen kwotena hobi Masa unya kwantu ye Dubai kura na benya akọ otu kwan wana nchechiro man Masa ye German NDC ni MPP for mo fa man no se Dubai na benya akọ me meti e minya Togo kura meko otu kwan ada na motete yes na mo otu kwan wana nchechiro man me si ye German NDC ni MPP for man ye na mo metre o man we be ye o man enye ye biem I see Ghana wu
You better listen to us. Said the beer, the Omuchu DLFM. Number one radio station. Sanya Wanuma, Kebetana, Black or Branfas will be any so. No crapa. Tedo Master, the best renese, a social Magana Pomudenso, or Master Dianis or Beshe, Sapu Muden, Econ Caninti, Mia Hodwile, Sabiawa, Omuniaka, don't find Comagonum. A doctor from TTF, Nesses or Munia, my move for Majuma, Nama Jumano. Enye ohariso na Ghana ni ana hondodo no na pomuden enko enkanen ti Black Obra me de manusi na wei e happy birthday kese pam e de mama down for back me wofa se ani de Abigail Buadua dodo abonum na ne say Candy ene na woda enti may this your special day bring you joy, happiness, promotions, testimonies and above all overtaking anointing that subdued obstacles. May the Israpana Never be a year coincidence, Biano, Abigail, Buadua, do a bomb and a second. And me wafa senna, DJ Marion had the pictures on Obediana, and now better free. So they be at so. No, I would done yesterday when you go on page on your case, or quite sorry. I prevailing house of prayer, and no domain crossing. Aha, or no. Prevailing house of prayer. No fasten or that so. I see. Into a quite sort of prevailing house of prayer. Once you know, domain crossing. Oh no, offers. Me offers. I see. Me offers. Me offers. And what the Abigail. Buadua, do the abor man is a candy. And then I would say, you free your Kojawa. If I'm born for the sale, Black Obra, young Koya anywhere now, when so a Kodia Mama of our secretary. I can know you may work, but it's here no University of Cape Coast. Or a student on the Miriam Abeka. Do the abor man is a mesi. And then I would die. In the affair, Memo would that part, Mempa Bossy and Copa Winshawini, and I'm off our secretary. And the Agupon Shra, when you can see a pa, no page of Fradumo and Quantum, or Brewer, Nimon, or Co School, UCC, University of Cape Coast. In the name I would know. Miriam Abeka do a form say, Mammy, and Coupon Shra. No pay down now on Mount Nimbia from Quan Bissuan, dear. No, I can't kind or brabum. Okay, right. We got to go, but I'm not paying so no. Ukopiemu a showman estate, some be Ukopiemu a showman estate. Everything America. Everything America. What's your show? The shop can see a showman estate. Everything America. Me and Chia, CEO, Queen, Kate, and Faith, Teresa, and Edwin phone, you know, everything America. Almost fashion in the agro. So, baby, will be another pay. We are saying good morning. Everything America. And the Black Obra best. O mama was sport and then back a CNA. I don't know more fire shoes. Your best ye gusu yenche ye bi na Obia mfa o numbers no o location mbra se ba ye tenasia ye dwumedi ahodo nyina no ye betumi technology o mo baduma ya mo shine kakra ya shine o fa information centers ahodo o fa in programs no na ye mo abaso na adwumade ya mo bo enti ye de contact betu dwa ye gusu ya ho adwuma na ja mo so motumi de aba na ya bo abaso adwumade ya mo de taye mate me da se Ghana no. Well, thank you so much for being part of the show. It's a very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. I said I can see on Common Production team and DJ Mario. Wapambo baby Joe, Kofi Taylor, Sammy B. The supervision coming from the program's director, maybe Sama and Shasova lady. They're from a Hitman. You're to me from a Black. Good morning.